le sethatsana se ka gore mo ithetsi le borre ba mo jarateng e nang le sethatsana sone seo go go raya gore bothe re ba lebaganya le molato wa go ithela ka sone sethatsana sone seo. Mme yo ga a tsena ka ga molao mo lehatsheng le ka gore le one pasa kana passport ga ana nayo. Ke bua jaana babilaelwa ba re setse re ba isitse gape le ga lekgotla mme ebile ba tshegeditswe ko kgolegelong. Nko ya malomatsebe ao e ne yang kgankga gape ko moraga ntlo ya banna ba ko go neng ga bonwa dikgakgamatso ka boraro jo bo ne bo epetse dikgamelo tse di rweleng ditagi ko tlase ga lefatshe. Ko morago ga ntu re ne ra epolola ko tlase ga lefatshe ra ithela go na le sethatsana sone seo se epetswe gone mo jarateng le go kaiwa gape gore ditagi tse gangwe le gape di fela di rekisetswa bana ba sekolo. Ba bangwe ba re ba tshwarang ga gongwe re ithela e le bana ba dikolo mme kana ga se ithelo yaanong mo baneng ba dikolo go raya gore sethatsana se se tsweleletse kana se setse se ama le bana ba dikolo se bona ko dikolong. Boraro jo bo tsweletse ka go tshegediwa mo kgolegelong mme bo tla gape ko pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 10. O Nkutlile Thamaga, BTV News, Tlokweng. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Monitenge Simvula wa boraro yo e leng moeteledipele wa morafe wa Vehekuhane o tlwaeletsegileng ka leina la Basobeya re merafe e tshwanetse ya tshwaraganela tiro ya go somarela ngwao. Fa a bua kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa go ipelela ngwao ya morafe wa Vehekuhane wa Sisiyankulu Cultural Festival kwa motseng wa Kavimba Bosheng, Monitenge Simvula wa boraro a re tshomarelo ngwao e botlhokwa mo dinakong tsa gompieno tse di fetogang. Moletlo o tsamaisiwang ke lekgotla la morafe la Sisiyankulu Trust o mo ngwageng wa bo 17 o ntse o tshwarwa mme maikaelelo le maikemisetso a one ke go somarela ngwao ya morafe wa Basobeya. A re utlwe pego ka ke a leboga eole. Lekgotla la Sisiyankulu Trust le thamilwe ke morahi wa Vehekuhane mo Chobe ka ngwaga wa 1998 ka maikaelelo a go somarela le go godisa serodumo sa ngwao ya morahi wa Vehekuhane. Sisiyankulu go tewa mo go togetsweng ke borra rona mogolo e bo ngwao re bua ka Kapari Chiziva Mushishi ne Chitenge mmino re na le wa Seperubezo le moropa jaaka le bonye bo ngwana ke ba dira dijo ke tsone tse neng di buiwa ke modulasetilo thapi le tswii le tse dingwe hela jalo mme re na le puo ya rona ya Sesobeya kante teme tukeza kukuhinda iseri lina litubawani ku bazazi betu ilwe eseri kitso etu kuti nje tuhitisa ku bana naswe hatuisiya pedo chitwe haya Vehekuhane lehinde chikai cheziliozo tubakulia kale tubakulia masiko nenswi. Modulasetilo wa lekgotla la Hatab a re ngwao ke bonthabongwe jwa bojanala ka jalo meleto ya go ipelela ngwao jaaka o ka thusa go godisa bojanala ka go ngwekela bajanala mono gae. Bojanala ba gaetsho ga re bue hela ka bo botswang ko ntle ga lefatshe mme re bua ka go tswakatswakanya le go godisa bojanala bo bo mo lefatsheng la rona go tsenya ngwao mo teng. Moleto o wa go ipelela ngwao o lemoga fa o le botlhokwa mo go somareleng ngwao gore ba batang ko morago ba te ba itse ka ditso tsa Vehekuhane gore ngwao e se ka ya nyelela. Re le morahi re le tšhaba ne ke batla go le kgothatsa gore re tshware hela jalo re lebile go re tswang teng ga re leng teng le go re yang teng kana ga le na le fishing
la go hitlhelela so se se kgatlha mme ebile se se ka godisa ngwao ya rona a bo se ka busetsa le bana ba rona. Vekohane go tswa Boteti, Chobe, Namibia le Zambia ba ne ba tshologile moleto o ka dipalo go ipelela ngwao le ditsamaiso tsa morafe wa bone ka dijo le mmino. Ke a leboga Eole, BTV News, Kavimba. Selelo sa letlhoko la metsi kwa kgaolong ya Charles Hill ga se kgakala le go arabesega ka jaana tiro ya go siela banni metsi ka lenaneo le le tsweletseng la Qanagas Charles Hill Emergency Water Supply Project le solofetse go ela mo bogaufing. Se se builwe ke modulasetulo wa khansele ya Charles Hill Re Patrick Gaibuse kwa phuthegong ya bofelo ya khansele eo. Angela Nosa ka dintlha. Motsa Charles Hill le mengwe di ka gadiditseng tswa kgakala ka lenyora le le gogileng dingwaga mme hela bothata jo bo ararabolla ka lenaneo la kgokelo ya metsi le letsatsi le tloga le wediwa mo bogauging le le tla netefatsang gore banni ba kgaolo eo ba bona metsi. All the villages in the district will benefit from the long-term construction of the metsi yotlhe mo kgaolong ya Charles Hill e tla sologela molemo ke lenaneo la kgokelo ya metsi la Nojane Wellfield Charles Hill e tiro yone sentseng e le mo legatong la go sekasekiwa ko lephateng go tlhopha gore tiro e ka dirwa ke khamphane e. Lenaneo le lopile madi a hetang 1 billion pula. Tiro e tla simolosiwa mo gautshwaneng mme go soletse gore e tla hela mo dingwageng tse pedi mme e tla dirwa ka dikarolo tse pedi. Tiro e tsweletseng ya Qanagas Charles Hill Emergency Water Project yone e tsamaya ka 70%. Re tshwanetse re amogela gore go nnile le madiadia a bekileng gore tšhaba ya kgaolo e sokolegela thata. There was a delay and the community of Charles Hill have suffered a lot. Dingwaga tse tlhano tsa go direla khansele di a wela mme makhanselara ba re ba tlogela ba tlhatsogile pelo ka ba diretse setšhaba ka botswa pelo. Re ntse re na le challenge ya metsi mme ke dumela gore by October yana metsi a tla ba sa connectile e tla be re sa tlhole re tlhoka metsi. And happy the good thing gore although this project was an emergency project ya go emisa letlhoko la metsi completely mo motseng wa rona wa Charles Hill ka gore yaanong we have got a power station right at Qanagas that will be powering water to come e tla go thela mo di reservoirs tsa rona tse di hama mono metsi ba phatlalela motse wa rona wa Charles Hill le Makunda. So yone ka bona project e tota is one of the projects tse leng gore le ha metsi ba sa rona se sengwe sa senyega se re thutse gore project ya ha tle yaanong e be itima lenyora completely mo motseng wa rona wa Charles Hill. Go sa tswa go reportiwa gore metsi re tla be re anwa ba ne ba ipetse seelo sa the end of this month but I think October maybe I think go ra rona re tla be re tsama ya metsi one ra rabolotswe as per sene se ikaeletswe but the suffering was so severe that le how ka re e tla be ra rabolotswe batho ba fila gore ga gona go rarabollo but nevertheless I thank God it's solved. Lebelo la go leba go ditlhophong la go tela mo kgaolong eno batho ba le 9,152 ba ikwadiseditse go tlhopha e tla re ka Phatwe le malatsi a le 30 ba namele matlhophelo a 21 go tlhopha moemedi wa dikeletso tsa bone. Angela Nosa, Botswana Television, Charles Hill. Waitso ha re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele tona kgolo ya Haiti Rekere Cornel o gateletse gore go tlhokana le maiteko a tlhwafaletseng go thusa go emisa digongwana tse di gogela thoko tse di tlhasetseng kwa lefatsheng leo. Go tloga ka ngwaga wa 2021 morago ga polao ya tautona wa Kore Jovenel Moise digongwana tsa dirukutli di ntse di tlhasela toropo ya lefatshe leo ebile go tlhalosiwa fa digongwana tseo di laola bontsi jwa toropo kgolo eo. Bosheng lefatshe la Kenya le ne la romela mapodisi a ka tshwara makgolo a mane go thusa go lwantsha digongwana tsa dirukutli mo godimo ga masole a Jamaica le Belize a leng teng. Go na le dipuisano tsa gore lenaneo la kagiso le leng teng kwa lefatsheng la Haiti le fetoge go nna la lekgotla la ditšhaba mme fela go na le ketsaetsego kgatlhanong le maikaelelo a ka go na le dipuo tsa gore letsholo la bofelo le le ko le ne le haraherwe ke dipuo tsa go baka bolwetse jwa letlhatso le letshoroma le kgogontso ya tlhakanelo le dikobo. Tona kgolo wa Haiti a re go tshwanetse go dirwa sengwe ka bonako ka seemo se se kwa Haiti. Ba ba re emennokeng ba tshwanetse go potlakela seemo sa rona. Mongwe le mongwe o tshwanetse go tsibogela seemo se. Seemo se se ama matshelo a batho. Cornel o tlhalositse gape gore fa digongwana di santse di laola lefatshe la gagwe ga ana go ineela. Fa go santse go na le batho kwa dikampeng fa batho ba Haiti ba sa kgone go ya kwa borwa kgotsa bokone fa go santse go na le
dikgaolo tse 14 di laolwa ke dirukutlhi ga kena go kgotsofalela sepe. Lefatshe la Amerika le itlamile go oketsa thuso ya lone kwa Haiti. Se re batlang go se dira ke go kokoanya madi ka tsela e tsepameng. Se se ka nonotsha lenaneo le le kwa Haiti go itebaganya le botlhoki jwa batho ba Haiti. Lefatshe la Amerika le ntshitse madi a ka tshwarang $365 million mo lenaneong le la itshireletso, mme re tla oketsa thuso ya rona. Mangwe mafatshe a tshwana le Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin le Chad ba itlamile go romela badiredi kwa lefatsheng leo. Thulaganyo ya kagiso ya gompieno e fela ka Phalane a tlhola gabedi, mme go na le boikuelo jwa gore le okediwe. Laonele Gwale, BTV News. Wa tsho sebaka jaanong ke sa tsa metshameko Thato Kgosimore o go tshotse. Botswana tonight ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse tleng go gona ka Thato Kgosimore Mothoetso Madume a re bepego e kwa setlhoeng. Setlhopha sa setšhaba sa cheerleading se gapile seetsele sa Gauta mo letlhakoreng la freestyle double pom kwa kgaisanyong ya Africa Championships e neng e le kwa Cape Town kwa Afrika Borwa. Pako Strike ka pego. Go ya ka moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cheerleading Federation, Neo Selwe, a re ba nnile le sebaka sa go itlhokoletsa kgaisano eo ka mašetla, selo se se ba thusitseng go kgona go sireletsa seetsele sa freestyle double pom. I would say this year was a lot better because we've been working on our techniques. Monongwaga re nnile le sebaka sa go baakanya tsa setegeniki mo setlhopheng sa rona. Le batshameki ba tsene dithuto tsa cheerleading tse di neng di rutuntshiwa ke bakatisi go tswa mafatsheng a sele ba selebego se se go godimo. Re tsere malebela ka fa lefatshe la Afrika Borwa le dirang ka teng mo go tsa cheerleading go ka tokafatsa seemo sa rona. And develop from where we've been to a better position, I would say. Batshameki ba tlhalositse jaana ka kgaisano eo. I've learned that lots of people out there are really good at what they do. Ke lemogile gore batshameki ba Afrika Borwa ba popota ka ba rutegile thata mo mofuteng e farologaneng ya cheerleading. Le rona re mo tseleng ya go ka goroga mo seemong seo mo nakong e khutshwane. The both of us and the teams to come. Kgaisano e tsamaile sentle, ke itumetse fela thata. Go tlhokega itlhokotso e mašetla gore re kgone go fenya dietsele di le mmalwa. Lekgotla leo le ne le rometse batshameki ba le 23 kwa dikgaisanong tseo tse gape di neng di tseno ke mafatshe a Afrika Borwa le la Nigeria. Pako Sterek, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela e le tsela nngwe ya go godisa motshameko wa mabelo a dikoloi monogae le go anamisa kwa dikgaolong tse di farologaneng, lekgotla la Botswana Motorsport le rulagantse dikgaisanyo di le mmalwa go ralala lefatshe leno go tsweledisa moono o. Lekgotla leo ka tshwaragano le ditlhopha tsa Team Maung, Team Morapa le Chairos Fire di rulagantse kgaisanyo yang Habe Okavango 400 km off-road rally kwa Maung le Gumare ka malatsi a boipuso e le la ntlha kwa kgaolong eo. Kagiso Molelekwa wa latela. Morago go tshegetsa kgaisano ya Botswana off-road racing rally ya dikilometara di le 300 ko motseng wa Mantshwabisi ka mafelo a beke a fetileng e le ya ntlha mo ditsong tsa lekgotla leo ka malatsi a boitapoloso a boipuso. Barati le balatedi ba motshameko wa dikoloi ba tla ba thumile ko Bosegole ba jesa matho monate le go itsa bodutu ka kgaisano yang Habe Okavango 400 km e leng ya ntlha go tshegetswa mo dikgaolong tseo. What we intend to achieve is to grow Botswana Motorsport, our domain. Se re eletsang go se fitlhelela ke go godisa motshameko wa mapelo a dikoloi gore re kgone go nka babeeletsi go tshwaragana le rona gore re aname lefatshe lotlhe. In the form of, being able to attract sponsorship re ba bontsha gore we are nationwide. Go solofetswa gape gore kgaisano eo e thuse mo gore bololeng talente mo lefatsheng leno. We need to also reach out to. Re tshwanetse go feta ko mafelong a farologaneng ka gore ka kgona gore bola talente ko ka gore re batla go bona ditlhopha tsa motshameko wa rona le tsone di gola ebile di anamele lefatshe. Particular sport, the more interest they get, and the more we have, racing teams throughout the country. Go rotloetsa le go thabolola bakgweetsi le bapagimi ba monogae, kgaisano yang Habe Okavango 400 km off-road rally e ya go akaretsa fela bakgweetsi le bapagami ba monogae.
Our target was to get our local riders as many. Maikaelelo a rona ke go neela bapagami le bakgweetsi ba monogae sebaka sa go gola mme ke ka mo re dirileng gore ka ele kgaisano ya ntlha e itebaganye fela bapagami ba mono e tla re mo tsamaong ya nako re simolole go bona bapagami ba konte ba tsaya karolo mo go yone outside the country. Kgaisano eo e tla bo ya kgaogantswe ka dikarolo di le pedi e leng ya Sunday Masters e ya akaretsang bapagami ba dikuta tse di maotomane le tse di maotomabedi ga mmogo le ya dikoloi tsotlhe di teisene borathana mo sekgaleng sa dikilomitara di le 400. Tikologo ya ntlha ya kgaisano eo ya dikilomitara le 200 e tla tshwarelwa ko motseng wa Maung ka Mathatso fa tikologo ya bobedi e ntse e le dikilomitara tse di 200 e tla tshwara ka tsela ya boipuso ko motseng wa Gumare. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Kwa bokhutlong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa bomme sa BDF 11 se fentse sa bomme sa Police 11 ka dino tsa tharo go elengwe mo motshamekong ono go tshegeditswe kwa lebaleng la SSKB kwa Mogoditshane go rata Moeng. Ditlhopha tseo ka bobedi di simolotsa motshameko ka tshameko e kwa godimo go sena se se batlang go neela se sengwe tšhono ya go ka nosa mme Police 11 ya nosa nno ya bone ya ntlha ka Katlago Tumedi mo metsotsong ya robambongwe motshameko o sena go simolola. Seo sa dira gore setlhopha sa BDF 11 se tsholetse motshameko mme le bone ba nosa nno ya bone ya ntlha ka Michelle Abueng mo motsotsong wa bo 30. Ditlhopha tsa ya go ikhutsa dingangane ka nno. Mo karolong ya bobedi, Police 11 ya tswelela ka go tshameka bontle go oketsa dino mme le morago la bone la dira phoso. BDF 11 ya dirisa tšhono eo go ka nosa ka Thato Dikobo le Katlago Mphitlhetse. BDF ya fetsa motshameko ka phenyo ya dinno di le 3 go ile 1. Bakatisi botlhe ba ditlhopha tseo ba lebogetse motshameko ba tlhalosa fa motshameko o dirile gore ba itemogele dilo di le mmalwa tse di sa tsamayeng sentle mo ditlhopheng tsa bone. Go na le dilo di le dintsi tse re eletsang gore re ka di hetola ka re eletsang go tshameka ka teng. Bogolo jang tata ka gore bile re tshameka motshameko ona ne re serewele go cover sengwe le sengwe se ne re se ipaakanyetse for our pre-season. So go santse go lemoga halele gore re tlhaela mo dilong tse dintsinyana because right now ne re le mo santse re le mo building up preparation so ga re se re tsene thata go tactics. That's why bona gompieko ko thata ne re sa lwe thata ka tactics kana re sa gakolo ne re batla di movement and the first touches. Ka gakologelwa ke motshameko wa rona wa ntha since re bula for pre-season so ko no ne le gore ne re leka go bona gore re ba kgakala bokae go bo re le ready gore le ka simolla so jaanong ne le one gauge ya rona go ipona gore re kgakala bokae mme re lemogile gore nyame a re se re gore re batang teng santse re ta boela ko morago gape ra go ipaakanya gore re halekisa le o simologa re bo re le malala a laotswe. Motshameko o e ne le tsela ya go ipaakanyetsa motshameko ya paka e tlang e solofetseng go tshwara ngwaga ono ya bokhutlong. Go rata Moeng, PTV Sport Gaborone. Ka yone tsela e go rata Moeng a re tisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight. A re ikgate motlhala re le ba dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Re se thomo le latisitswe o tlhomilwe tona e ntšha ya lephata la botsogo. Bontlhopheng ba botautona mo ditlhophong tsa monongwaga ba tsoga ba rolela moatlhodimogolo Re Terence Ranoane maina go tlhomamisa gore e nna bontlhopheng ba maemo ao. Setlhopha sa monogae sa cheerleading se gapile seetsele sa Gauta kwa dikgaisanyong tsa Africa Championships kwa Cape Town kwa Africa Borwa. Go etshona kwa ya bosupa ne re go tshwaretse hela di le kalo dikgang tsa rona tsa Botswana Television ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa.
Dumelang bagaetsho nka mogala ka seemo sa lapo se seriwa ke Mpho Ishadara. Go tletse go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Go ikutletsa go le mogote thata mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo tshokologong. Mme fa re lebela tshwantse sa lapisana kwa gompieno sone se supa fa go santse go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mo tsatsi la ka mosogona se tsore be go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara. Ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Kgalagadi, Borwa Botlhaba, Kgatleng le Kweneng. Mo godimo ga moo re soletse diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabalela mo diphefong tseo. Go ta ikutletsa go le tsididi mo maphakeleng ko kgaolong ya Borwa ja Kgalagadi ka selekano sa Boferabongwe. Fa ko dikgaolong tsa Borwa ja gantsi bokone jwa Kgalagadi, Borwa Botlhaba, Kgatleng le Kweneng gone re soletse re go ikutletsa go le mololo. Wa selekano sa 14 ko Tshanele Veda go kwa 15 ko Jwaneng le Phephe le mo toropokgolo Gaborone. Dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone re setse re uklatsa go le bothitho ba selekano sa 16 ko gantsi le Franston go kwa 11 ko Mahalapele, Tlhakane le Maitengo. Mme tla re mo tshokolong gone go ikutletsa go le bothitho go dikgaolong tsa Kgalagadi, Borwa Botlhaba, Kgatleng le Kweneng. Ka selekano sa 33 ko Middelburg le Veda go kwa 35 ko Jwaneng le Phephe le mo toropokgolo Gaborone. Dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone re setse re uklatsa go le mogote thata wa selekano sa 36 ko Ngojane go kwa 30 ko Letlhakane, Kasane le Maung. Mo tsatsi la tshipi gone re setse re go bona dibata tsa maru ko kgaolong ya Kgalagadi. Fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone setse re be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko dikgaolong tsa Borwa Botlhaba, Kgatleng, Kweneng le Borwa ja Legare. Mme mo tshokolong gone re setse re uklatsa go le mololo ko kgaolong ya Kgalagadi ka selekano sa 23 ko Middelburg le Tsabong go kwa 26 ko Tshwane. Ko dikgaolong tsa gantsi le Borwa gone re setse re uklatsa go le bothitho. Mme go ta ikutletsa go le mogote ko kgaolong tsa Borwa Botlhaba, Kgatleng le Kweneng ka selekano sa 35. Dikgaolo tse dingwe tse di setseng gone re setse re uklatsa go le mogote thata wa selekano sa 32 ko dikgaolong tsa Mahalapele, Selebephiko go kwa 40 ko Kasane. Ke ne ke go tshwaretse go le kalo wethu a ene boroko. Over the past 5 years, Botswana has seen a long stretch of water infrastructural development spreading across the landscape of the country. These developments are aimed at addressing water supply across Botswana. Government took a deliberate decision to place access to potable drinking water at the core of its planning. Water is being transferred from strategic points across the country to where it is needed and treated accordingly, and thereafter stored correctly and finally distributed for consumption. Since 2019, projects implemented by the Ministry of Lands and Water Affairs have improved water distribution and supply to those living in the rural and peri-urban areas across Botswana. Currently, 98% of Botswana's population has access to potable water. To celebrate this milestone of ensuring that Botswana achieves water security, the Ministry of Lands and Water Affairs will officially commission major project works across the country. This commitment to avail water countrywide is in line with Vision 2036 Pillar Number 3 of a sustainable environment, which advocates for water security. The commissioning of the completed project achieves Sustainable Development Goal Number 6 for the country, which calls for countries to ensure access to safe water and sanitation for all. This is built on sustainable management of water resources, wastewater, and ecosystems by 2030. Access to safe water, sanitation, and hygiene is the most basic human need for overall health and well-being. Wetso tla ke se sebaka se ke go amogela gape mo Botswana tonight ra tswelela dipuisanyo tsa rona nako le nako fa go tsena malatsi a boitapoloso le ha tsheleno le nna le dipalo tse di kwa godimo tsa dikotsi tsa tsela tse dingwe tsa tsone di helelang di bakile dintsho go ya ka baitsanape dipalo tse gantsi di bakiwa ke go tlhoka go bamela melao ya tsela go kgweetsa onole ditsela tse di sa nnang sentle mosuke ba batho ba ba tsamayang ka nako eo
gareng ga tse dingwe le go ntse jalo go dirwa dikganedi go dira dikganedi tsa tsela letsholo le le tsibosang setšhaba ka botlhokwa jwa go kgweetsa sentle go bamela melao ya tsela le tse dingwe tse di rotloetsang ipabalelo tseleng go supega fa go santse go tlhokega gore go dirwe go le gontsi go leka seemo sa dikotsi tsa tsela di fokotsege. Tona wa ditsela le ditiro tse di tlhabololo re Eric Molalogano gore sedimosetsa ka ga lephata le ipaakantseng ka teng go anamisa molaetsa wa gale le gale mo ipabalelo tseleng. Tona tla ke se ba se ke go dumedise be ke go amogela mo Botswana Television. Ke a dumedisa rra ke dumedisa le batswana ko gae le botlhegela ba ba lebeletseng thulaganyong. Tona malatsi mangwe le mangwe a boitapoloso lephata la ditsela le ditiro tse di tlhabololo le tsena mo letsholong la ipabalelo tseleng ka maiteko a go hokotsa dikotsi tse ditsela tse e leng gore di tsweletse jalo ka go gapa matshelo a batho. Dipalo tsa dikotsi di eme jang jaaka go ya ko malatsing a boitapoloso ipaakanyo ke entseng jang? Ra nako le nako re dira se go teng ke dikganedi tsa tsela e le go ruta le go leka go kgalema gore batho ba dirise tsela ka go tshwanetseng ka teng. Mme nako le nako ga re boa ko malatsing a boitapoloso go dikgang tse di seng monate matshelo a batho a tsamaile. Mme gompieno re lekile go oketsa sentseng re se dira. O letse o bone maabane o na le ba motor vehicle accident fund le ba emergency assist. Letsatsi pele ga la maabane no gona le re o a ko motshodi yo le ene a leng mo kgwebi a neng a leka go bona gore o ka thusa jang go ruta batho go hema dikotsi tsa tsela. Phata la rona hela le ba sepodisi re leka go mema batho. O ka bona ko Capricorn ko gona le sekganedi sa tsela teng gona le ba Cresta gona le ba Motovec gona le ba thoba le ba malwanyana ba e leng gore ba ikemetse ba e leng gore ba tsenya letsogo mo go lekeng go lwantsha segajaja se sa dikotsi tsa ditsela. Mme mo godimo ga moo re na le di-road safety committees mo dikgaolong. So se re se dirileng ngwaga e ke gore re kope balaodi ba e leng gore ke bone ba ba eteletseng dikomiti tse pele gore le bone ba tsene mo letsholong le ka go ipaakanyetsa go ruta batho le go gakolola le go diragatsa dilo dingwe tse di tshwanetseng gore di dirwe go hema dikotsi. Make he se ka ihela kere gompieno re neetse batho ba road safety committees mo dikgaolong gore ba